Yes, umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, anshuti bakunzi bakundwa, muryango mugari Rwanda Media Group Plus. Nongeye kubasuza, nongeye kuba ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muhereremo. Ase mwiriweho, reka manze mbasuze kuba Kristo rwose Yesu ashimwe cyane. Akuba Islam nongeye kubabwira ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nongeye kuba ikaze mwese twisangane muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025. Ni David Hussein mwenye kitu kabisa, aho tugiye kugenda twimataturana dukubitira ikinyuma ahagaragara. Mbanze mbashimire rwose ku bufatanye mukomeje kutwereka mu kuzamura uyu muyoboro mugari Rwanda Media Group Plus kabisa. Ndabashimiye kandi mwumve yuko mbikuye ku mutima bataramu rwose na wabanenga kubw'urukundo mukomeje kutwereka. Sasa rero twihuse cyane, niba wamaje gukora subscribe reka twihutire muri izi ngingo z'amakuru tugiye kugenda twibandamo, dore ko dufite iminota mikeya cyane. Turahera ku nama ikomeye cyane yahuje inyeshyamba za M23 ya February de Congo ndetse n'abaterankunga bizi nyeshyamba za M23. Ni inama yatugeza amakuru yaje kuba yavamo, ni inama yabereye mu mujyi wa Goma. Inama riyobowe n'umwe rwose mu bayobozi b'inyeshyamba za M23. Yavuyemo ibiganiro bikomeye cyane, havuyemo kutumvikana hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba za M23. Turagenda tubigarukaho, turagenda tubyinjiramo gatanu ku kandi. Munyemere tunyarukire ahazwi nka Sud Kivu ku kibuga cy'imirwano, tuze kunyarukira mu misozi nka Minembwe ndetse mu misozi nka Fizi, aho inyeshyamba za M23 azigabweho igitero karundura, igitero asimusiga kigwemo abasirikare b'inyeshyamba za M23. Ni igitero kigabwe n'ingabo z'abashingarahe z'abarundi rwose. Ubona yuko nono izi ngabo z'abarundi zamaze gufata ibyemezo bikakaye cyane mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu. Ibyo rero sasa turagenda turebera hamwe ibikoresho by'intambara byaje kwa byatumizwa. Indege zo mu bwoko bwa drone CH4 zatumijwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Izi ni indege zamaze kuba zatumizwa n'igihugu cy'u Burundi. Turagenda tubigaruka gatanu ku kari kabisa. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kwitegura intambara bihambaye cyane. Ibi tukahita tubihuza n'ibiganiro byahuje umukuru w'igihugu cya RDC Felix Antoine Chilombo Akisekedi ndetse na Perezida Generali Evariste Ndayishimiye. Turajya tubigaruka gatanu ku kandi. Hari amagambo akomeye cyane yatangajwe n'umwe mu bakomeye cyane b'igisirikare cya FARDC naundi ni Brigadier General Edi Kapende, nkuko yabitangaje i Lubumbashi ubwo yari imbere y'imbaga y'abaturage. Turagenda tubigaruka gatanu ku kandi, ati mwitegure urugamba rukomeye cyane mu burasirazuba bwa RDC, ati nibwo urugamba rwajya kuba urugamba. Ibi ni byatangajwe na Edi Kapende. Turagenda tubigaruka gatanu ku kandi. Ndajya muzamura ama subscribe yanyu, ndagira ngo musharinga mu commenting asige dukomeze kugenda twimataturana tuva imuzi n'imuzingo kubiba byakomeje kugenda abitugeraho hano muri studio za Rwanda Media Group Plus. Reka twihute cyane dutangira n'ingingo ikomeye cyane kuri uyu munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025. Amwe mu makuru yatugezeho nuko inyeshyamba za M23 ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba za M23 habereye inama ahazwi nko mu mujyi wa Goma, umujyi izi nyeshyamba za M23 zigaruriye mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Iyi nama nuko ngo rwose ahanini ariyo yari yazanye wahoze ari perezida w'igihugu cya RDC Joseph Kabanga Kabila. Rero ngo ni inama itigeze yumvikanwaho n'abayobozi b'inyeshyamba za M23 ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba za M23, ngo aho ibihugu bitera inkunga inyeshyamba za M23 byasabye ko abasirikare b'inyeshyamba za M23 bava mu gice cya Sud Kivu bakaguma Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bafite, ngo bakitegura kuba bagaba ibitero muri Sud Kivu nyuma yuko bamaze kwitegura neza. Rero nuko M23 ngo yabyanze rwose bihakanira kure, aho yatangaje ati rwose ntago twarekura Sud Kivu ibice twafashe nka Kaziba ndetse Ruwinja, ahubwo tugomba kwavansa tujya imbere. Nyamara ngo ibyo bihugu byakomeje kugenda bibona yuko bikomeje kugorana hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cy'abarundi, dore ko ubwo rwose minisitiri
w'ingabo yari mu biganiro bikomeye cyane ndetse n'uwitwa General Edi Kapende ubwo yari ari mu biganiro i Lubumbashi yatangaje ko ngo biteguye kurasa umwanzi bakamusanga no mu gihugu aherereyemo bakamurasa. Rero nuko ibyo biganiro byo byagiye byibanzeho cyane aho ibyo bihugu byagiye byibanda kuri ayo magambo yatangajwe nyuma yuko Felix Antoine Chilombo Tshisekedi na perezida w'u Burundi bahuye bakaganira cyane aho ku myanzuro bafashe ko bagomba gucucuma umwanzi bivuye inyuma ndetse bakamusanga no mu gihugu aturukamo ngo mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni bimwe mu byakomeje kugenda biganirwaho hagati y'inyeshyamba za M23 Alliance Favorable de Congo ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba za M23. Ni ibiganiro bikomeye cyane byamaze ngo amasaha agera kuri 5 mu mujyi wa Goma nk'uko zimwe mu mboni zimwe muri drone dufite twohereje zazagiye zitugezaho amakuru yuzuye kandi yizewe. Rero iyi nama icyo yanzuye ngo nuko M23 igomba kuva ahazwi ngo nka Kaziba ndetse Ruwinja ikagumana umujyi nka Bukavu ngo igatangira kugaba ibitero muri Nord Kivu ikareba ko yakwigarurira Iwarikare ndetse na Rutshuro. Ibi nibyo ni byaganiriweho hagati y'abayobozi ba Alliance Favorable de Congo inyeshyamba za M23 ndetse n'ibihugu bitera inkunga izi nyeshyamba za M23. Ese inyeshyamba za 23 ziraza gukura abasirikare bazo ahazwi nka Kaziba ndetse Ruwinja? Ni byinshi bikomeje kugena byitegwa. Ni mu gihe kandi inyeshyamba za 23 zidakuye abasirikare bazo muri Kaziba cyangwa Ruwinja kumuwe, ahubwo ari igihombo gikomeye cyane bashaka gukavaringa bitewe n'ingabo z'abarundi ko zamaze kubazenguruka ahazwi nka Kaziba ndetse na Ruwinja mu bice bigiye bitandukanye bya Sud Kivu. M23 ikigarurira umujyi wa Bukavu mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri nuko yagerageje ibitero bigiye bitandukanye ngo irebe yuko yakwigarura umujyi mukuru wa kabiri muri Sud Kivu, umujyi witwa Uvira. Nyamara igisirikare cy'u Burundi cyabonye yuko iyo ari inzira ishobora kuzatuma M23 igaba ibitero ahazwi nka Bujumbura umujyi mukuru w'igihugu cya Burundi. Igisirikare cy'u Burundi niko cyatangiye kumena ibikoresho n'abasirikare karundura ahazwi nka Uvira ndetse n'imipaka igiye itandukanye ihuza RDC n'igihugu cy'u Burundi. Rero M23 ikaba yamaze ngo kwanzura n'ibihugu bitera inkunga rwose ko ngo bitewe n'igihombo gikomeye cyane ingabo z'abarundi zimaze kubatera ahazwi nka Sud Kivu ko urugamba ngo rugiye kwimurirwa ahazwi nka Rutshuro ndetse n'ahazwi nka Warikare. Reka turebe uko byifashe. Ese izi ngabo z'abarundi M23 niva ikaziba cya Ruwinja, izi ngabo z'abarundi z'abashingaraye ntabwo ziri bufashe igisirikare cya guverinoma kujya kwataka na Warikare cyangwa Rutshuro, ko rwose izi M23 n'ibihugu bitera inkunga bitinya igisirikare cy'u Burundi ahazwi nka Sud Kivu. Igisirikare cy'abarundi ntabwo kiri bukomeze no mu bindi bice. Ibyinshi twiteze ni byinshi duhanze amaso ku byatangajwe n'uwitwa Brigadier General Edi Kapembe ko rwose M23 ngo igiye gusenwa bihambaye ndetse bakayisanga no mu bihugu bitera inkunga. Aya ni amagambo yatangajwe n'umwe mu bayobozi bahagarariye igisirikare cya FARDC, igisirikare cya guverinoma ya RDC ubwo yarari mu biganiro imbere y'imbaga y'abaturage ahazwi nka Lubumbashi, ubwo yakanguriraga urubyiruko kwinjira igisirikare kurwanya ibitero igihugu cy'u Rwanda cyabagabyeho mu burasirazuba bwa RDC. Tunyaruke cyane tunyarukire ku kibuga cy'imirwano ahazwi nka Fizi ndetse Minembwe ku gitero gikomeye cyane ingabo z'abashingana z'abarundi azigabye kuri uyu mugoroba wa saa 11 ashyira saa 12. Rwose ni igitero gikomeye cyane. Izi ngabo z'abashingana z'abarundi zitwaje ibikoresho karundura, ibikoresho bikomeye cyane. Nyamuneka abantu muri gusuzugura igisirikare cy'abarundi muransetsa cyane. Iki gisirikare gifite ikintu bita ibikoresho bikomeye cyane, ibikoresho bihambaye. Iki gisirikare cyamaze kuba cyagura ibikoresho karundura, harimo n'indege iki gisirikare cyahawe n'igihugu cy'Ababiligi, harimo ibitwaro igihugu cy'Ababiligi n'Abadage bahaye igisirikare cy'u Burundi, harimo indege zo mu bwoko bwa Falcon 22 igisirikare cy'u Burundi cyaguze mu Burusiya, harimo indege zo mu bwoko bwa drone CH4 igihugu cy'u Burundi cyaguze mu Burusiya, harimo indege zo mu bwoko bwa Sukhoi iki gihugu cy'u Burundi cyaguze mu Burusiya. Iki gisirikare cy'u Burundi gifite cyitwa igikoresho n'agakoresho. Nyamuneka
ibi bintu mutaza kubyitiranya ngo mujye muvuga ngo igisirikare cy'u Burundi magingo aya iyo igisirikare cy'u Burundi cyo kiba kitari ahazwi nka Sud Kivu muri Uvira iba yaramaze kwigarurirwa. Ibi ndababwiza ukuri ko niba M23 igiye guhindura urugamba karujyana Rucuru, abarundi nibabonekeye Wazalendo nagiribuze kurwana runo rugamba yonye, nagiribuze kururesista by the way. Tujye tubwizanya ukuri, uru no rugamba rukomeye cyane rukwiye guhanganwa n'abasirikare bafite resistance, bafite ingufu. Niyo mpamvu iki gisirikare cy'u Burundi kigomba gukora iyo bwabaga kigakavaringa ndetse kikaresista ingufu zacyo mu burasirazuba bwa RDC. Andi makuru yaje kuba yatugeraho turi buze kugenda dutoza neza nuko igisirikare cya South Africa cya Cyril Ramaphosa cyamaze kwihuza n'igisirikare cya Samia Suluhu, perezida w'igihugu cya Tanzania, aho izi ngabo ngo ziraza kugera mu burasirazuba bwa RDC vuba na bwangu. Aba bagabo rero boherejwe n'igihugu cy'u Burusiya akimaze gushyigikirana n'igihugu cya South Africa ndetse n'igihugu cy'u Burundi, igihugu nka Tanzania. Rero iki gisirikare cya Tanzania ndetse na South Africa niba kije mu burasirazuba bwa RDC, twitege intambara ko aribwo yajya gutangira ahazwi mu burasirazuba bwa RDC. Reka mbashimire, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, reka mbasabe kuzamura subscribe yanyu, reka nkomeze kubabwira ati amahoro y'Imana n'imigisha nikomeze kubana namwe kandi mukomeze muhahe muronke.